نیچه خبران کرمانشکیرا ما بخیر دنیا ما دلال بی خبردایش زندان اورمیه دست کمی نوایان خو یا ما دلال زندان اورمیه تپشته سیاسی وشته هیچ روزیو و ظلم زورواجی رژیم ایران greva vesani idiri hetibinden malbati tepişteyen ki veri zindana urmiyedi deskerdi greva vesani. Greva vesani Grotoxanı siyasi Kurdi zindana urmiyedi roza vişte heştinde devam kena. Dürüme vişiyan nev mahkuman her kişi gram bena. Grotoxanra Ali Rıza Resulü yükü ave deskelbi greva vesani roza hirisi nevin diye numayis deru o merhele merdenidir o. Name Heşt Grotoxu biniki vişiya xubiya gran name zinyare. Ahmet Temoyi Şoreş Afşari Eli Efşari, Hıdır Resul Mürvet, Saman Nesim, Yusuf Kakamemi, Mehmet Abdullahi Osman, Mustafa Pur. Gorzonay siki Urmiye rayeni heşt hoverdayı Grotoxi mavenedide Hıdır Resul Mürvet derman kerdini kabulünü kerdi unumayısı Hudanı ramteni. Sermiyane İran'a rıhme pörü vengdaysan politika hu verva Grotoxan nuvurnena onca verva zilmu zorvacıya İran'ı bevengiya dinaki düstü hoverdayı zindanandı devam kena. Hetibina malbatı tepişleyen ki veri zindana urmiyedi deskerdi numayis bonzas malbatı tepişleyen veri zindanı deskerdi greva vesani malbatı vengday rıhsına afiyi maven netevirapiya hometa dinaki bıkıyı hareketini. Her zahi Kurdistan Roşlatra hatta Rojava başuru vakur ki verva sistema zilmu zorvajî xoverdayş şar devam keno vakuru Kurdistan'dı hem şar hem ki rehistinan verva rejima İran her suhu ardizon o xoverdayş zindana urmiye kislam kerdi. Dayki haştiye Pirsus derhaqe numaşe tepişteyandı damustayında çapemeni. Dayıkan politikayan rejima İran'ın razben damısnay. Sername inisiyatifi dayıkan Zeliha Özkan damustayne wend u devleta İran ra vaşt ki politikayan zext u zorvajiye vera Kurdan ra fekvrado. Özkan Persa çuma perükin devleti Kurdan zilm keni kerd u bevengiye vera idamanzi protesto kerd. Zeliha Özkan arzuan ki ehet numaşkaran deri. Hatta binra merkezi piroyi Kurdi der u tuğa derzi be aynı emeli bana komeleya xodu damustayında. Temsilkaran rexstinani civaki rapya xeyli veratici tevri damustayn bi. Damustayında vaziya ki İran ne politikayan zext u zorvaji ra fek verado u vera ne politikayan venga berskerdini tekoşina medayen. Seroki Partiya Sosyalizm u Azadiyan ÖSP Sinan çift yürekizi politikayan idam kerdin u zextiye İran'ın arazben damısna. Sinan çift yüreki arzuan ki tenya protesto u tekoşin şeni idaman venderni u venga numayşanda. Dayki ezidi u azay tevdayi koy şengazi bi damustayneki xoverdayne zindana urmiye selami kerdi. Damustayinde politikayan inkar u qırkerdin rejima İran'ın arazben ame damısnayen. Komeleya Mordaman Diniye Mersin Medi Derzi Ebju Damustayn idam İran protesto kerdi. Seroke Medider Mehmet Korkmazi Damustayn'da u ardızuan ki idam İran yevera Kurdan u işkence yevera tepişteyan tesadüfi niye u devlete İran lanet kerd. Xeyli sukane biniye Kurdistan u Türkiye rapiya tebere velatizi serva tepişteyan numayş protestoyu vraziyeni. Ya da maddeler koordinasyonu hareketi cinyan ikecek ki hayır ont biju eskere karısı hayır ont derdikardena rejima İran seri keceki onca arzon ki enjede rozanı peynandı asmanı peynandı cini yeni derdikardeni verva sistema hükümdari ki keceki vat rehizcetena rehistin biyayena verva zivejimi. Koordinasyonu KJK eskere kardisi xuyen Üsküdar zonki devlet-i İslam İran her reyi bimaneyan ciniyan derdikena. Ami vateniki pörü sistema hükümdariya camerdan pörü zorvazciyi u sinsiyana xu devlet-i İran'a ki pörü xudi kardare u xori karda düstü ciniyandır rejim akır kardini biyayena sistema xudana ramteni. Koordinasyonu KJK niya devam kerd.
Aklı cemerden düştü mezgi cünyandı mur, o en mühimi yazdı ki tersi huyu ver vakuyeta cünyan ki bir cezayanı teberi mordemiya ve junu teber. Goru ne teyna vakti peynandı bir mane cini ki goru kanun rejimi payını kerdi ceza gureti reyna inan re asita moesteni. Koordinasyonu KJK eskara kerdisi Konya rahmet. Kar rejima kırkerden İran'ı ki teberi insoni teyna çerçeve hukuktu je suç edileni ne deskuretini. KJK hayront ki seve ve xrave biyayana ahlak-ı hometi sistema ki heti şiddetlere bir xuya. No vahşet ki ciniyan serüyeni ramteni vazene mesajı dünyada mı cüvyayanı bidiri. Koordinasyonu KJK Ardviriki MP'niydi Reyhaniye Jappari Seraki jü mesajı kolonyali samidayeni. Histaria hometi gran benajedi. O indi nabi aysanı teberi insoni kabulünü kene. İmparatoriya tersi indi mordemi serü jedemi veren hükümdariya hubesini kana ramtenedir o. Vervana sistem ahlak u humeti vicdanı jüdes benibers. Kobanede rümeti insoni ki benibers o kahramaniya dünya kurdi verva piru sisteman numune bir oguretini. İndi her yüzde hardi rojlat miyandı desi vicdan o ahlak insoniyo benibers. Koordinasyonu KJK peyniya eskara kerdisi khoda hayront verva dardikerden mühimiya tekoşini ser. İndi piru haka vuşi yi komunal yi taybet yi şari kurdira piya yi piru şaran re jedena histari bibimi. Bitti koşuna rehistin biyayena taybet ki dardikerdena ki tepiştayan seru vervazı vejimi. Sisteme hükümdariya camerdana ki düstü cünyan rapiya piru şaran beni destandı rehistina vervazı jedena rehistin bibimi onu maysana necdi biyayena ziki peyser pısıknimi. Ya da madeler katilkari devleti Türkiye bir kanunu tivariya ya AKP'ye reyna vejiya verte o maveni şardı heti polisana AKP'ye hona na kanun ya memor kerdini ama katilkerden aşar devam kena övriki kazamet surdu polisana AKP vijur sonde es şar ser şelik seriki numayis dibi o domonu de seslerin Kadir Çakmak heti polisana AKP'ye bir guleyana ame katilkerdeni. Kazamet surdu polis iki bir güleyen esşar ser domanu de seslerin Kadir Çakmak katil kerd. Gorizonaysan poliser vijur sonlu dörme bazarı yoğurttu şarkı numayis gibi bir güleyen es dinan ser. Demiş serestisti Kadir Çakmak o gibi aysan ser kerdini sarre uşene hurami gülle kerdini. Di gülle sarre ju gülle ke gına şene çakmakre domanu de seslerin hurundiya serestisti vuşuya hu kerdivindi. Cenaze Çakmak öğrü Ahmet bağlardı heti Hazaran kesire ame vedar dayene. Heti binra İzmir'de Demiserhillanı Kobani'de Ekrem Kaçaroğlu heti polis o Nejat Perastan ra ameyi bir katil kerdini Torkesiki Kaçaroğlu gülle kerdi o dimira bilinç kerden akısti bir dimenanan ameyi bir tespit kerdini o dimira guretiyay bir binitim. Ave dikkatili Nikake Murat Keskin o Kulay Aktaş'ı ki dimenan da olsun iki de zide tufon gesti heti mahkeme ra serbest ameyi ra verdayene. Operasyonu Kırklar'dan siyasi ki devam keno öğrü hedefi AKP'de emektar ki verva tırtena AKP operasyonu deshot kanunu ve jiyay bir meydanan inan espi viştücü kes Ahmet'ti vişkeski Mersin'di karkeri guretiyay binitim. Ahmet'te Sarı Tarnayana operasyonu tırteni yides hot kanunu de sendikaya ki gridiyay kesbi vaski hata verir rıhsına AKP şiyay svrajere. Polisan est numayskaran seroviştücü kes temsilkaran sendikayan rapya guretiyay binitim. Kazanmış Malazgirt'teki velatizi biname Bülent Tuç guretiyay binitim Tunç mahkeme raddıma bir iddiaya rıhsın bir ayın rağme guretini Rusya zindana tipa eğimuş. Heti binra vervaşar serestisi geverdiki rameni rivali Ravernayana konvoyu eskeri u serestisi polisan bir gaz o aura esnafan vervanay kepenk
kureti. Mersin'deki Sveta Poştayana Karkeriki Belediyası'nı pilira ami esteni nümayisi estbi. Nümayisi heti sendekaya genen işravirajya vişt kesi bişdeti polisana guretiyay benitim. Hetimina Ostomoldu Vende Karanı Üniversite Ostomol Rozanı peyenandı jede biyayena serestisan bişyayisa protesto kerdi. Vende Karan bir slogananı AKP Üniversiteyen raddestuhu bonzi politika hukumat protesto kerdi. Bir aynı armanca Ankara'daki heti Vende Karan rajü nümayisa mevrasteni. Par desi hotu kanunu di verva hükümet AKP ju operasyonu tırteni yedizden ami bivrasteni ve jay bir ortaki sermiyayna AKP 1 milyonana pereyi tırtı. Arozrana het maveni hükümet AKP o cemaati gülendi pörüdayişi o her devam keno azay konsey rayverin yikeceki Mustafa Karasuki na derhekti her bir maveni AKP o cemaati gülendi kısi kert Karasu arzuvan ki nu her bir iktidar o hükümdar Mustafa Karasu hayranta operasyonu binçim kerdin ye vera çapemeniye gülen u aşkere kerd ki ni operasyonu qedinayişi wertagiya AKP u Fethullahiyan damısneni. Karasu'yu aşkere kerd ki nu herbi par ebe operasyonu de suhawti kanun ye beriti de spa kerd. Azay konsey rayverini KCK Mustafa Karasu'yu arzuan ki herbe mavena AKP u Fethullahiyan herbe do hegemonyayo AKP'yi jizi Fethullahizi vani ez do hegemon ba. Karasu va na herbde perokin haqani demokratik bilinkani u ard zwan ki riwali qande fikir u muhalefet kerdini vera hükümet tepiştiş u binçim kerdinan raşni vineni u wina devam kerd. Hatta vakti nezdi mavene Fethullahiyan u AKP'de ju ittifak esbi eki Türkiye'de demokrasi u serbesti Çin yase naziri vali bi ehlaki jo standarti u diriya. Hatta nika Fethullahiyan paş destek da herbi qlerin operasyonu vera Kurdan pawti. Pey 10,000 tepiştişi Kurdan u qatyaman meçhul de Fethullahi esti lan kazi ve jenevane mamagduriye. Karasu arzuan ki Fethullahi hatta nika vera Kurdan fethuayı qatl kerdiş vet u fermani veşnayiş u rejnayiş da. Azay konsey rayverini KCK Mustafa Karasu'yu visviri ki perukün operasyonu laymin qleriniye AKP ye vera Kurdan u muhalifandı Fethullahçı esti. İttifaka girdiye AKP u cemaat vera hareketi serbestiye Kurdebi. Karasu'yu arzuan ki cemaati gülen derbekaru uva devri AKP'de xeyri kari piyaramiti. Mustafa Karasu'yu vesviri ki AKP bi Fethullahiyan rapiya ergenekoni kuhuruna u heta vizir piya hareket kerdi u nava. Fethullahiyan kıştişane meçhul dizi Cagroti u AKP nayzana u arda zuan ki Türkiye'de kes zey AKP u Fethullahiyan diriyi nebe. Karasu'yu hayra ant operasyonane tepiştişan ser u va Türkiye'de tenye Fethullahi nebe hezaran kur tepişiyay. Mustafa Karasu'yu aşkere kerd ki AKP u Fethullah tenye xori demokrat u xori Müslümana u ina devam kerd. Meseleye asasi Türkiye meseleye Kurda meseleye Fethullahiyan niya. Karasu'yu arzuan ki AKP ra herçi yenu pawtiş u va wakas paşte xo nidu AKP ciri bawere nikaru. Ya da Ömadelal hem sırka konsey rayra berdini KCK bese xozat ki nüste huyi özgür gündemdi hayront müzakereyi taslağı müzakere ser o ki heti rayveri şari Kurda Abdullah Öcalan ra ami ve hazır kerdini xozat onca AKP na taslaklı tütür necdi bena onca politika her ya AKP sörü vineti. Hemsirka KCK besi xozat da zonayniki heftevireni mataslağı demi müzakereyi demokratik o haştiri tütür necdibimi hometedi bari kerdimi. Ardimizonki taslağı müzakereyi demokratik kabul kemi. Sövetanaya cüvyayis dayene tıkkı gınenu maser ayakemi. Düstüna da vastimiki hukumat necdibiyayena xo eskara bikiro. Xozat hayrondki eskara kerdisi KCK sera jü hefte verdira hama hukumata AKP hona necdibiyayena xo niyardı vırtı. Rıxmuki taslaq desti AKP
رو هنا همت رج فکر خو اسکرانی کردی خوزات ارزون کی نتاساق شانس پیین یا AKP یا همازون و گرونایس AKP را یه نفهم کردن که AKP نه شانس و کی ورتدی بنا هم سرکا KCK بس خوزات هایروند کی AKP پرو قوت خویا نجدی بیاین خوی خایس و وقت قزانج کردن دانارم تنه AKP tena Kurdani hometa Türkiye ki vazana kole bikero. Asmani peyanandı bir desan insonu ketilbi. Bir hazaran kes guretiyay binitim. Bir seyan kesi ameyi gureteni. Hozat hayrond ki AKP dem bir herba danaramtini. Politika cengi ya AKP tivari vertera daranawe. Bese hozat arzon ki çarekerdana demokratik verva politika yana AKP kuçayan dibi hoverdayeni o kayta manen asni kerdana tekoşuna demokrasi bers kerdana bina. Rojava Kobani'di, kantona Kobani'di verva serestisane çeteyane daeş, hover daeş koğatane yepege o yepeje devam keno nevu torroz yiki tekoşuna di pili Kobani'de esta. Merkeza çapemeniya yepege ki derheki pörü daeşan o serestisane çeteyan yivijerendi ju eskara kerdisin üskida. Merkeza Çapemeniya YPG'da zonayın ki serestisi çeteyene daeş ve Armanca işgal kerdena Kobaniya Roza nevay hireyindiki ramay. Verva çeteyki koyettira gıneni var numayis o serestisi YPG o YPG rameni. Vijer sondu cephe başı roşlattı dörme meydana azad idi verva çeteyene daeş şu numayis samovrastini numayisti çor çete amikistini. Cephe başvurdaki şu koma kışkayka çeteyan vasta bıkıyor meterisanı kuvvetanıma. Koma çeteyan bir prodeyana kuvvetanamaya peyser rama. Naheremidi şu çete tufongo horapya merde kutu desti kuvvetanıma. Pörüdayşan radıma heremidi kuvvetıma gurunayisi sahi kardini ramiti o hayli cephane çeteyan fişra kudest. Xoverdayişi tarihi Kobani nevtor rozcu ramenu na xoverdayişi teyna kuvveti yepege o yepeje zanniceni malbati ki domonan ra xurapya na meterisanı xoverdayişi zay xuceni. مردمان که خواردش کوبانه در جا گورات و دورتن بیه سبا که آگره لوا مبازان خور رو جمارنه. فواز حجیم جنی و پونج خیج خو خطا سنورا ویرنای پرسوس دما هونه آگره کوبانه اوتار خواردشی به. حجیم و وقت که چته دایش امی مالبات خو قجی و کوکمی خطا سنورا ویرنای پرسوس. دما از اولاج خو محمد ماگره کوبانه. وسایت مسبی. از بو وسایت خو تور خواردشی بیا. محتیاجه لجوانان کرشتین. شایش و امایشنده جره بنه یاردمکار. حجیم درق رایوشیش کوبانه دیزی قصه کرد و راشا کوبانه زافرنده. وقتو کم ده دایش تیاره وجنه. نه قرار بیان و خوردایش هستیم. حجیم و اکیه پگه و یه پجه را نبنه کوبانه که دست چتن دبی. لایه پگه و یه پجه خورده. ما کوبانه کنه مزل چتن. انسانان خاپینان آن تیاده لشکنه. هین جنازه خوزی نگنه و رمنه. حجیم و ازیوی کنه که وقتو کرم ده چته کوبانه را بیاره پاک کردش. انا هاو از مالبات خورا پیا آگران کوبانه. ما کوبانه نوره آوان کنه. حجیم و لاجم محمد حجیم هین ازی کوبانه ده خوردایش درو. ابراهیم بازانو که لاج ده دروتن به و سوا تداوی آمه پرسوس ده مالبات خو زیارت کرده و جپه ده رایوچهش مهم استه. نکا از پاوانه که وش ببا. وقتو کم ده هونه آگران کوبانه. نکا برایم عثمان و برارزایم مصطفى و ولات جپه لاج داره. داعش واشتین هر ما اشغال بکرو. لاماهین نه وردن نه داعش نه زیو قوتو بین هر ما اشغال بکرو. مهمور کسی سر خود چوت نکنی. ابراهیم بوزان نای آرزوان. داعش انور خوردایش یه پگه و یه پجه بیچاره مندو. نور ریوال راه هرش انتخاری ورازانو. دسه چتا امنه همور گروه ما دست کسان و جاینه. خیلی گنج کردی اگید شهید کوتی. نکاب سیان لجوان قهرمانی کوبانه ده لشکنی. کوبانه این که کشتا سیستم دموکراتیک ده یا روشا گرد خوردایش تاریخی داره. ماپر زونانه که اکه چتا شوتی سر کوبانه دوگور نتیجه که بگره نزد کردان ببی. نور ریوال رازی گونه مانو لجوین مکره. این که تک احتیاجه کوبانه کوریدور انسانیه و باجارو که خرابه بیو نوار آوان کرده شو.
Vahşete dair taybetki ciniyo domonan seru devam kena suka Irak fellücedi se ponzas cini ki biname nikah cihat fuş kerdeni kabul nikerdi heti çete daişra Amerika til kerdeni. Veziriya Hakanı İnsoniye Irak ve Jerju Eskala Kerdiste da zonayını ki çeteyen daeş fellücedi sev ponzas cini ki biname nikahı cihatte fuş kerdeni kabul nikerdi ketil kerdi. Goru zonaysan ikami ketil kerdeni mavenedidi domone o ciniyi digane esti. Çete iki suka fellücedi sevetan nikahı cihat gurunayız jedena kheyli cineyan berdidayek nini zonayını. Cini ikami ketil kerdeni cenaze tayini Taha Golan Kuçe Ezharidi kom mezilidi amigvedar yeni. Eskara Kerdiste onca amivateni ki çeteyene dair Camia Muhammedi Tarna hapishane o kheyli ciniyan nazadı cenipi. Devam edilen mavakı Kobanedi Xoverdayişi tarihi devam keno ve aynı demidi Xetaşındor Pirsus devam edildi ki Şarı Kurdistan ve Vaseresistan çeteyen dayiş Xoverdayişi numayisinde biri devam keno. Kobanidi verva serestisani çeteyene dayiş Xoverdayış Roza nevin torundero. Şarı Kurdistan Kobani rapia eyne demidi Xetaşındor Pirsustiki payrav. Devane mehser umiseyintirdi numayisi nöbet devam keno jeher rozu evriki numayis karan rozire bisilam kerdana Kobani'ye deskerdizi. Xetaşındorda ametihet u binzinzinla insonan Xoverdayişi YPG silam kerdi numayis karan. Sembolü Xoverdayişi Kobani Apenemir Rapia parlamenteri HDP Faysal Sarıyıldız ki numayisti dahi Xuguret. Xetaşındoru Pirsus Kobani'de rıkmi pyorizilmi zorvajya devleta Türkiye o selestisi çeteyeni dayiş Xoverdayiş devam keno. Selmani AKP o Reis Cumhuriyeti Türkiye Erdoğan HDP hedef kureti o hemseri kızı Selahattin Demirtaş Vervana Hersi Şaranı Kürdistan'a Türkiye ki rameno. Sermiyan hükümet vakti penide vera HDP o Serokezi Demirtaş'ı kampanya linç kerdin da despek kerdin. Kürdistan'ı jin erazbiyan misnanı nehirşan hükümeti uvani HDP o Demirtaş iradayı mayı. Yon erazbiyan zi şari wan rağme. Washington wan û temsilkarê sezgahên sivîl eşkera kerd ki mesul merdişan yê Washingtonê demokratîk yê şarî bi tifing û şîdet manekene hikûmeta AKP û Serokvezî Recep Davutoğlu'yê. Welatîja nar ciwan ki hikûmeta AKP û Çinayê 2015 de HDP xwe rêzê raqîb vînana û nayê ra hêrîşkena. Hemşaredarê wan Bekir Kaya eşkera kerd ki HDP hete şer ra raşt eleqeyê girdiyana nayê ra AKP hêrîşê vera HDP zêde kerdû. Kaya vizvir ki hata in ki ne CHP ne MHP ne eşker rolê xwe muhalefetê biyaroca. Nika HDP qweta girdiya muhalefeta. Nayê ra wazanê eleqeyê vera HDP biqedîne. Bekir Kaya veng da welatijan ki wayî ra HDP û Demirtaş bivêjî. Hemşaredara qezaya wan Edremît Rojbîn Çetin jî eşkera kerd ki hikûmet hereketa serbestî her gotayîne kesan xorek heno hedef û hewl dan û ke bêîtibar bikerûn. Çetin Visvirike Demirtaş'ı siyaseta Türkiye'de vizyonu nevik akerd, nayra be hedefe AKP uva, Türkiye'de siyaseta demokratik dobe HDP inşa bibu. Rojbin Çetin eşkera kerd ki, bu varveje şeşari siyaseta linç kerdin dopuş vejo uva, HDP umide perokin şarana. Hemseroke DBP'ye wan miras çalızi arzuan ki, sermiyane mergan eke vaşe şariye demokratik, betifing, şiddet u salahiyet eke dayı polis, pe astan kene hükümet AKP u Davutoğlu'yu. Seroke mazlum dariye şübey wan Yakup Aslan ziva, miyan hareketi siyasi u şari Kurd da cay ki Demirtaş mühim estu. Nor rival ra hükümet vazanu Demirtaş be itibar bikero u şahsa eyda hareketa siyasiye Kurd hedef yanو. Welatijan ra Metin Oğur Rızi Herişani ser HDP û Demirtaşî nava. Mamergan ra Serokkomer Erdoğan û Serokvezîr Davutoğlu verpisyar vînenê. Welatîje bi namê Mustafa Adıyaman zîva AKP bi yasayan selahiyetê dayî polîs merdimê kiştî û duma razî sevakê xwe pak vejo vano verpisyar Demirtaşo. La mevzê şarî zanêke verpisyarê nayê hikûmeta AKP'yo.
Bervazon Madi Perverde Kedehe Türkiye'de devam kene hetibin ra hükümet AKP görena ki zona Osmanlı'dı dersi bir daha yeni. Vende karanki vervana her sıkı ardı zon o bir numaysa zona muahude perverde hakana vesti. Sendikayê Hetkarê AKP yek Şûrayê Perwerdedarê pêşniyazê mekteban de damizanayê ji dersanê Osmanî Ardizwan û Reis Cumhur Erdoganî zî paşta napêşniyaz. Wendekarên lîseyê Ankara nê hewlîdayînan ra nerazîbiyên damizanayî û Ardizwan ki ê misnayê ji Osmanî nê ev ziwan dê may perwerde wazanê. Wendekar Görkem Ocan Ardizwan ki guneh gerek tekoşîna perwerdeyê demokratîk û layık bîrodayen. Öcen waştana perwerdeyê bêpare bi ziwan dê mayê Ardizwan û qerarê şûrarê nerazibiyên damizana. Görkem Öcelî Ardizwan ki hûrendiya karîteyê perwerde berz bikerê eksê cî gureyênê û nay zey operasyonê îdeolojîk biname kerd. Wendekar Öcel Ardizwan ki ê mekteban di misnayê ji ziwanê Osmanî redkenê û va bi seran û waştana şarê Kurdiya perwerdeyê bi ziwan dê may yena redkerdin. Wa verîkî nê waştanan biyarêca. Wendekaran ra berfinê Gürbüzî Ardizwan ki serna babet hükümet wazana hûmetî li te bikero û Ardizwan ki ê verdê dersanê Osmaniyeyê. Gürbüz Ardizwan ki hükümet wazana ebenê polîtîkayan verniya dînamîzm û hewlîdayînanê gencan bivêjiyo. Wendekarê lîse didi Özenç Utku Tatarî zî Ardizwan ki polîtîkayanê peyserkerdinê lîseyan ramenê planê dersê Osmanî serva qandê Tirkiye tarî virazyenê û nerazibiyên damizana. Tatarî Ardizwan ki ekenê dersê Osmanî dest ba bikerê îdê nêkewînê dersan. Wendekarê bin Fehmî Dotaş tam Türkîzî hayri ant zêdekerdişê lîseyanê İmam Hatip Anser û Ardizwan ki gencê kişinê lîseyan nînan nêwazanê. Tam Türkiye Ardizwan ki Osmanî serva wendekaranê lîse bêmaneyo û persa ziwanê Osmanî du kotî de bîro qisê kerdin kerd. Devam edela zindananı Türkiye'deki ser tepişteyandı zulmü zorvacıyı şiddet devam kena taybetki tepişteyin nevesin yine derman kerdini ona politikara bara hujedina ceni hetibinra parlamenteri HDP Ivan Özal Uçer ki zindana muştu durumu Guretoxanı dava pekeki o paşbert Rojdeme Meclisi. Mesteniye Biero, seraçarneyanê operasyonanê dewleta Tirkiyê ver ve gurotxanan yê desu nêwe kanûneya. Gurotox Mehmet Can Polatki mexturanena seresize dewletera jiyo û rîwalê dawaya înşa kerdena Partiya Komünîst ra cezayê müebbet diyayî bîti dest heş seryokê gurotxanê dero. Can Polat deme operasyonda şenera rastê ji bombaya gazokê qewişre erjiyayê bê amo biyonê wes gurotxane de derman kerdene ze ihmal biya û niya newesiya kuax kureta. Onca mezgê Can Polat di ûr esto û bi gumanê gonî biyayana mezgê ji heftera nahet newesxane Cigerayî Pendik yê Üniversiteya Marmara dero. Durume Mehmet Can Polat zafxiravino. Vîra xwe kerda vîndê û nêşkûne helm bicero la newesxane de bi îddiaya ca çino qewisa tepişteyan de yeno guretene niye birini üniteya derman kerdise xorî. Laze Can Polat, Ahmet Can Polat da zonayene ki piyexu seat bi seat veretime inandı vileşinoro hama vervanaye tyevan yeno kerdene. Ahmet Can Polat vat, Niyevesxane de ave vajiya ki i gore tipa urtsiko despi derman kene. Ju hefte vierdora hatanıka verte de ne ju peyniye cigereis esta ne ki çiyodi bin. Doktori bile bexunyene asistanene xurusnene. Piyemin newesxane de qewise tepişteyandı heyn bê derman pîno zandano. Eke hebena niya bipiyo mireno. Azaya Komisyona Gurotxanan ye ihade Rahim Naski Ardizwan ki Can Polat rîwala îddiaya ca çinora niye birini üniteya derman kerdise xorî, zona ise Can Polatî hona ra nebiyo. Devam edeler Kongreye Cemaati Demokratik KCD PHF'de Ahmetli Kongre Konferans Kombiyay Süperiyön Yijim Vrasbi KCD Peniyana Kombiyaysı kararı mühim güretbi uni kararı nika hometi dameyi barikardeni.
Demokratik toplum Qerarê KCD'ye ki peyê heftede Amedê ameyê guretene niyare. Wederdayena Kurulê İcra û Dîwana Edeletê îyekî peymane KCD'de caceni. Hirakerdena Dîwana Hemserokiye tey ca guretene desucu kesan. Ronayena Akademiyane Weşiye. Amed'de vrastena komxebate weşiya biyemane û serbeste. Vila kerdena komela sarmaşık. Gore şertane coğrafi û iklimi ronayane heremane birî û leyane neweyan. Vîstujiyê Sibate roza zonê maya yedîna de vengdayîs sewata pîro serra 2015 vila kerdene û perwerde de kar ardena zonê Kurdî. Jê wazîfeya siftê vinêtene belediyan yê rakerdeyane kreş û mektebane virenan yekî her merhala perwerde de zonê Kurdî anekar. Rakerdayena mekteban bu perwerdiya Kurdî re poştayîs. Ronayena komisyona cigerayîsê hakîqatan. Vrastena konferansı gencan Yeroşilatê yani. Ronayena komela nustoxan ye ceniyane Kurdistan. Verva zihniyeto ki ceniyan qirkeno û verva xweverdeyse ciye serbestiye yeno devam kerdene Ronayena ji platform. Deme çarekerdene de tewrbiyayena aktif ye ceniyan û Ronayena xeta niyadoxê a ki wasîsane ceniyan ana zon. Serraseyînê de verva qirkerîsê fîzîkî û kulturî ye verva îtiqad û kulturê şaranê Mezopotamya Enhereyê peyê Nîsanê 2015 virastena konferansa telê wî amayene û ji wî re poştayene Kurdan û îtiqatanê di. Teşvîq kerdena rêxistinbiyayene bonanê kulturî û virastena konferansa didiyên ye kultur, hunerê û edebiyat o ki sifteyê di serra 2010 de virajiyabî. Sewata organize kerdene û avê berdene gurîneysanê arkeolojik, antropolojik û etnografik sewata werte vetena rûmetene mayê tarîxî û kulturî zerre komisyona kultur û hunerî yê KCD de ronayena ji komisyona cerin. Ya da madeler evrikli nevayı manazazı qidiyay o şidi bimanir.